Ini loh. Ya bawa apa ya? Ini boleh enak barangnya pernah nggak? Kano. Enak apa? Barangnya enak barangnya nang kene. Nggak ada. Asli enak ya ini? Hah? Nggak ada. Enak apa aja? Enak apa? Ada? Masih durung dibuka. Tadi ada nggak? Tadi nggak ada. Mau enak apa? Sang Mahasi. Apa itu? Ya? Mau enak apa? Enak apa mau? Nggak ada. Kira nih. Kiril ya, nggak teh. Tisumu karen. Kene apa mau? Ano? Nah, simpen. Iki rekayasa enggak gimana kene? Nek kuburan iki rekayasa apa ora? Asli rilana ya. Oh, jeruk kok narik neh. Tarik wis dikono lho malah dimae kono. Hah? Ayo, malah dilimae ndek kono lho. Hah? Iya. 1 sampai setengah gelas. Oh. Apa nih? Urung kuat. Merah dilima. Ya. Malah nek kayu iki. Katanya iki. Kayu koi iki. Ini koi iki. Waalaikumsalam. Lanjut. Anu nih siapa? Mau. Oh iya. Ya kan. Ini apa kan nambahin enggak ya apa? Saya jalu. Ya, Apa nih kula? Met. Cek lo niku. Wis. Kene, cacak kan. Kita. Kau ambil jarum. Ora apa, aku sing nyuting. Mbak, boleh sih Mbak, itu Mbak nak kene, Mbak. Boleh nang kene, Mbak, Mbak. Cak, boleh sih, Cak. Mau aku deket barang nang kene. Nggak ada. Mbak kene, kok kene, Mbak. Aku kesurupan, aku bingung lah ngotong-ngotong. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Celana di mau. Kita apa dah? Itu. Itu paman lah. Enak mencelat majelat no. Digolek sik. Iwan goleki. Cak, golek wae, Cak. Gimana Eman?
Bawang cuwili sama saus. Iki apa Kayak iki? gue Nah, ayo bener. Domba sing ketok. Ini rezekine Mbak. Pak, Ini merah kelima iki. Pak. Kapase. Ini kapase. Iki bener ya? Ya, Rek- Ketok, Pak. Iki berarti rezekine Mbak iki. apa ketok. Oh, mat jedet ya ketok ya rezekine Mbak. Oh, menyek haman Pak. Longono nah. Kandel kan. Kandelan. Wes, buntel. Betul. Kiril pora. Saudara rekayasa aku gimana? Kiril